Wapi makofi? Karibu sana. Karibu sana, karibu sana. Haya. Karibu sana mheshimiwa. Thank you. Kehare. Haya, upande huu mkono hivi jekerayo. Haya, toke mwana wayo tufanye mkono hivyo. Asiari mwadhani ya gosho. Iyo ni imeni ya shiko. Turenda imeni ya mwadhani. Mwadhani ya gosho. Iyo ni ya gavana. Turenda imeni ya mwadhani. Mwadhani ya gosho. Bwana asifiwe. Thenge muno kundu wa Karaja ni gutuma angano mtethege kiriu. Ero buro aya mange kwengura rucinĩ yothe. No matuthondekere microphone. Hizo microphone haziko sawa, tutengeneze tafadhali. Ukienda kuongeza sauti. Sasa ongeza sauti. Ni pump kidogo tu. Check 1 2. Bravo tatiza tafadhali. Sawa. 1 2. Bodeka goge. Nona mutumia ucio ni smart. Yes, smart muno. Ungiona ugo mwiritu wake akoragwo Amerika. Nanya mbere. Na kwira ni mutumia murathime muno. Tumia ngatha. Wapi makofi ya mama wetu? Wanja na muikirio ya kile muthaka. Nona arahiuria. Sawa, tuko sawa. Machenzi. Top shota. Wazirejo. Natuma ndugu na Karaja. Yes. Na ndona andu aya titamari ya kigoco ria kwagiriire. Kabisa. Neiga na me haha na mena gikeno ni kuona 2026. Neiga na me haha na ne marenda gutonga 2026. Neiga na me haha na matirenda kurwara 2026. Neiga na me haha na ne meharĩirie kugoca Mwathani 2026. Neiga na me haha na kuria maumire muciĩ gutire na gĩa kuria. Oya guoko mwe. Turugame iguru. Tusimame sisi sote tafadhali. Tusimame sote. Leo ni mbuga wa Karaja. Yes. Niko na kuria Inooro TV. Yes. Mwigangaro. Na mwigangaro ikoragwo ya kuria rwimbo. Na andu atonda mona Maria ciarire. No makoro matoi makinya. Rĩu ithuĩ madansa. Tukumonie makinya. Haya, tukatoka practice moko iguru. Chukua mikono juu tafadhali. Haya, twende upande wa left. Left na kwa ciari tigaikwe hizo nini. Twende upande wa left. Twende right. Twende left. Twende right. Twende left. Twende right. Alafu kwa kuiguru uguo. Thie mbere kahora. Itago exercise tutanambĩrĩria. Coka thutha kahora. Ndio kaundu. Aya, coka mbere rĩngĩ kahora. Coka thutha rĩngĩ. Wĩnyite njohero. Tagarie tũgũrũ kidogo. Thie mwena wa left. Thie mwena wa right. Thie mwena wa left. Thie mwena wa right. Aya, ĩkonguo tũmagũrũ. Ndingĩenda mũndũ aime haha ũgũithie ini. No nginya rĩu tũkorwo maũndũ mesa. Nĩwanogora magũrũ ũguo? Haya, inainia mboga. Inainia mboga ũguo kidogo. Nĩmeharĩirie kũgoca Mwathani. Ndauga tũhũre makobi tũkahũra. Ndauga tũthiĩ chini kwa chini, tũgathiĩ chini kwa chini. Twĩ sawa? Brikicho. Nikuje. Jerurie. Nejeruraga. Simba. Twende. Sinyunyu. Twende. Singongo. Tuge ABCD. Ati Mabrikan. Ada break no kinyogie kirio guo. Tucokere ringi. Mabrikan. Kau ni mwanyita
Ndio tukosa anyway, right tu. Mr. DJ, twende kazi. Kila mtu mikono juu. Modo wemo krigoro. Everybody put your hands out. Candirera, dereka dereko candirera, candoria. Ante dereka dereka. Candirera. Wegana, Mr. DJ, never from the top. Turn the bakina mucho. Sawa tuyo hau gudu wa karaja ni wega tuhingure undu uyu na mahoya turugamite iguru uguo gwenda tunyitio ugeni our father twendete muno gwitwo Peter Kamande. Tupige makofi tafadhali. DJ microphone. No, we can do better. Makofi ya mchungaji tafadhali. You can do better. Makofi ya our father tafadhali. Thank you so much, God. God is good and all the time. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kogo weda kumwamukira tuhorere hanini nigetha tugire na ihoya ria kwambiriria na tukuhoya na githungu tukirite turi othe. Watoto tafadhali tunyamaza tafadhali. Ciana tukire tafadhali tunaomba. Aikorwo ina ngufia na ti ya kanitha na ndiro wa githomo kana ti ya kirumi ruta. Sawa sawa tuombe. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Almighty and ever-wise God, source of all truth and understanding, we gather before you today in humility and gratitude. We thank you for the gift of life, for minds capable of running, and for the opportunity to grow through education and shared experience. We acknowledge that wisdom is more than knowledge alone, and we ask
you to help us seek understanding with integrity, purpose, and compassion. As we begin this gathering, quiet our distractions and center our thoughts. Grant us clarity of mind, openness of heart, and spirit of cooperation as we learn from one another. Bless those who teach, research, and read. Strengthen their commitment to excellence and truth. Bless those who learn, especially our students. May they be inspired to ask meaningful questions, to think critically, and to persevere even when learning is challenging. May this space be filled with mutual respect and thoughtful dialogue. Help us to honor diverse perspectives and experiences, recognizing that growth often comes through listening as much as speaking. Guide us to use knowledge we gain not for pride or personal gain alone, but service, justice, and the common good. May what begins here today extend beyond these walls and bear fruit in our communities, our professions, and the whole world. We entrust this gathering to you, asking that your wisdom guide every discussion, your peace shape every interaction, and your purpose be filled in all that we do. We pray this through Christ our Lord. Mwathani aroikara na inyuĩ, Ngai kĩhoti othe nĩ amũrathime, Ithe na Mwana na Muoyo Mũtheru. Tumukumie Yesu Kristo. Tumukumie iko ciothe. Asanteni sana. Have a blessed day. Thank you. Makofi ya kwanza tafadhali. Thank you so much. You may have your seat. Na muikare thĩ. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Kĩharo ndenda kuona ngugi wa Karanja kana andũ aya me sober na me attentive. Tunyaro Kĩharo Tunyaro kiendete. Tunyaro kiendete. Tuna Kĩharo. Tunyaro Kĩharo. Tunyaro Kĩharo. Tunyaro kiendete. Akĩharo. Tunyaro Kĩharo. Na ndĩndĩ Kĩharo. Thank you mũno. Wa mbere tukwenda kũmũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka. Twanathiĩ handũ ona magongona maingĩ ũgakora gũtirĩ na andũ, mũndũ gwĩtwo my brother, my senior. Yona mũkũrinũ wĩ haha. Yes. Wona ũrenda kĩremba kĩega gĩtune. Yes. Gĩkĩ nĩ ti kĩage 60/40. Nĩna mũthuri ũcio ndageretie wega. Nĩageretie mũno. Thank you. Anaona amachĩte na maitho.